Wassalna f'Lulju tal-2007 meta ġie inawgurat l-isptar Mater Dei. Intaslu s-seba eġubijiet tad-dinja, ma nafx kif lil Peppi ma żluħx mal-ewwel tnejn. Fawwissu nsibu lil-nar tal-imqabba, rebħu l-unuri u tajċ kemm iċċelebraw. U ġewwa l-belt arrestaw xi buffi, setaw qabdu lil-nofs Malta arrestaw. Dal-kalendarju kien fih ġrajiet u stejjer, il-snin nies seksi fuq dawn il-gżejjer. Aħbarijiet u xiqlajiet, aħna l-Maltin minn dawn maħniex neqsin. F'Settembru kontra il-Manchester United, Michael mifsud jiskorja doppju fl-FA Cup. Fil-parking ride iżidu 300 parking, arma jiġi xaħat u jgħid lilli fulab. Il-belt f'Ottubru sarret in-notte bjanka, ħafna nies marru hemmu kienu ferħanin. Il-Prim Ministru ippreżenta il-budget u nofs dawn in-nies sallum għadhom imdejqin. Dal-kalendarju kien fih ġrajiet u stejjer, il-snin nies seksi fuq dawn il-gżejjer. Aħbarijiet u xiqlajiet, aħna l-Maltin minn dawn maħniex neqsin. U f'Novembru irritornaw l-Spice Girls, u f'Malta terġa' tiġi Queen Elizabeth. Mort ma' Peppi sabbiex niltaqqa' magħha, għatli how lovely that you come with your granddad. Wasal dax-xahar f'Diċembru ssir l-istrina, il-partiti ħarġu jiġbru l-flus issa draw. Is-Super 5 telat $500,000 lira, kieku irbaħta jien insaffar niġilaw. Dal-kalendarju kien fih ġrajiet u stejjer, il-snin nies seksi fuq dawn il-gżejjer. Aħbarijiet u xiqlajiet, aħna l-Maltin minn dawn maħniex neqsin.